Mabungahong kagabhion mga igsoon, bag-o palang taabot gikan sa ato ang cottage service sa bukid. So mauning taknaa gani na mga igsoon ngaming tungas na putag balik sa bukid igsoon. Grabing kusugang ulan ganina, unos hangin. Apan nagpasalamat mi sa Ginoo kay ning hunong siya. So paghunong igsoon mauni ming tungas na puta ming saka ta sa buntod, no, adto ta padulong himbalik ta sa buntod Clarin Bohol. Kay adto ang schedule sa atong service igsoon, no, sa cottage service namo sa men's adto sa amo ang men's president. So ning tungas na puntaan ni gamay ra kay giana igsoon, no. Unya taligsik pa niya ning tay madangog kay karsada kay kusog kay ulan ganina. No, actually igsoon pag uli na mo ani, grabing nagulan gyud siya, no. So naginay-hinay lang ta kauban sa tong mga kaigsuonan nganing sakay aning atuang fighter kay nga bao-bao igsoon ug mutungas ta aning bukid sa buntod Clarin Bohol. Ug atong mga kauban nga kaigsuonan naguna na diha daray na. Nagpaabot na to ni kay aron mo lugsong ta kay lugsungon man ang balay sa tong igsuonan ni. So naabot ta diri, parking ta diri nangita tag lugar nga kaparkingan igsoon. So mao ni abot na ta. So nagtapok ta diri mga igsoon, yan ning abot na pud ning uban, nauna mi gamay ani ug daang motor kauban na to, no. So this time nagtapok ta unya kaning taknaa mao na ni naginay-hinay na ta og lakaw, hinay-hinay gyud kay dangog nya naatay mga senior citizen nga mga kauban ani igsoon, no. So as what I have said igsoon, ulan kayo gikan ganina kusog kayo, grabing kakusugan, nagtuo galimig dili madayon ang amuang serbisyo apan tungod kay nahimuot man ang Ginoo sa amuang plano or sa pagabuhaton nato aning taknaa. Iyang gipaundang ulan mga igsoon, mao na nga nakaarita medyo layo-layo nga dapit, medyo bukid-bukid ni siya nga part sa Clarin, pero wala may bukid, walay lapok, walay ulan nga makababag basta nahigugma ta sa Ginoo. So mao ni igsoon, padulong na ta sa balay sa tuang igsoon sa atong men's president kay diri pagahimuon ang atuang cottage service. Ug ning hunong ta diri kay di man ta pwede magdungan sa dagsa ra gini inay ning agak diha. Brad na ko igsoon ning agak ni sa diri kay kung dili ka agakon mudraluot jud ka diri kay dangog kayo, lapok ni. So tanawa na kanang atong nag-agak nagbutas na para sigurado gyud na nga dili ma-slide ba, no. So mao na tig-agak sa mga labi na kauban tong mga senior citizen tana bisan ako giagak ko ni nila igsoon, no. So naginay-hinay ta diri lugsong, hinay-hinay lang tungod kay lapok kaayo igsoon. Kaming tanan ani naglumba mig himasa. Oh, so ang uban nakahiluna na. Uban na ning kat-kat gali ning dapita diri ning kilid. Kay lisod ang agianan lugsungon pero mao na giingon nga walay rason igsoon nga dili madayon ang serbisyo. Walay rason igsoon nga dili na to daygon simbaho ng Ginoo. Ang ulan, ang kalapok, ang unos, ang hangin, ang katugnaw sa panahon kay bukid-bukid man ni bugnaw man ning dapita dili makababag kung nahigugma ta sa Ginoo. So dara mao na ang atuang kuan men's president mao na siya. So no abot na ta diri nya nagbutas niyo atuang kauban diri. So butas kay pila puka na tanawa lang na na lapok kay na. So naglumba ta gimasa diri mga igsoon para mopahiluna ta aning aging harian sa ato ang igsoon diri igsoon. Gamay rin naghuot ta, cute kayo pero magamay umadako basta na ang presensya sa Ginoo malipayon ang mga namuyo. So nigpailuna na diri igsoon, padung na ta mag-start og ato nang gipakita atong panihapon di ana daghan di mga lamas, mga utanon, mga karne. Luto uno na igsoon. So samtang manganta magluto pod, no. So dara sila tanan rin naghiluna na sa ilang kaugalingon kay magsugod na ta og panganta alang sa Ginoo aning taknaa, no. So dara pailuna na ning dapita nang himasa patong kauban susugda na. Walay rason nga dili ka namo sisibahon, walay rason nga dili ka pagabayahon, walay rason nga dili ka namo halara pasidunggan pasalamat.
Sumora to igsoon ato ang giputol kay taas naman kayong video, so nahuman ato ang serbisyo ito lagi ka o kabalaw na mo na nga na taas mga lamiang pagkaon ug sudan dire igsoon, no? So ang tanan nagkuha na ang matag usa sa ilahang kaugalingong plato, kutsara ug tinidor. Unya ko nang hunaw tagikan kay di man ko ganahan magkutsara, di man ko kahunat igsoon kung magkutsara og tinidor kinamot gina para sigurado yung mahinay ka na to ning pagkaon ba. So naa man ni gandaman tagpanihapon sa to ang men's president nga si Jennifer Alisaka from Buntod, Clarin, Bohol. Usa sa ni nga gikan sa prisuhan igsoon pero gibag-o sa ginuna kanang nakaping kanay peng kang sanina, no? So mauni nami sa iyahang luna, sa iyahang balay kauban sa iyang pamilya o dara igsoon kita pukan ato na mao man diri man kita mabibo sa panahon sa tikaon o dara o nagpailuna giyahay na o pailuna sa ilang lugar o nagiyahay na og hungit ang mga bata na sa taas kay puno kay tani mga igsoon, no? No puno kay ta ang uban ani nasa sulod sa balay na nas kwarto puno ta kaya ni igsoon, walay ingon nga space na gyud kaayo tungod kay bisan taliwala sa ulan nagmadasigon man ta, no? Dara sila nagpailuna na ug nahumana ang tanan og nga busog ug of course naganamanam na tag pauli ug naganamanam na punta og tungas aning dangog kay agianan ug aniha akong amahan igsoon, amahan sa kanuning panabang ang mag-81 anyos karong tuiga. Lisod jud kay ni pero ming uban sa uban ko. So atong giagak na di mga igsoon, giagak na sa atong mga igsoon kay di intaw ni kasaka atong mag-81 anyos nga atong kauban diri akong papa ni igsoon. More than 50 years nga nagwali. 60 na siguro ni, no? Kapin. So dana naginahinay tagpahiluna sa atong mga gidalang sakyanan, ang uban ang gimotor, ang uban nagtricycle og kita ang perminti na tong serbisyo ang bao-bao. So dara mga igsoon, no? So mao na ni, it's a fruitful day.